Salam alaikum, Haj Moussa معكم. Alors aujourd'hui, راني بالميكرو و je suis commentateur. Alors هنا, vous pouvez voir Ibo et Ramiz en train de regarder un petit film. Hein? What? Ok, راهو يشوف الفورمولا 1 وراميز كيف راهو يشوف quelque chose sur son iPad. شكون هنا؟ من طالبو هنا. ها نبيل نقدر نهضر عربية؟ تفهم عربية؟ لا ما نفهمش. اوكي جو في تراجيكسيون. تفهم عربية؟ نفهم عربية خويا. نبيل بن طالب معنا. كومون سا سباس لو فول اي تو؟ بابا هضر لي بالعربية؟ نقدر نهضر بصح انت لازم تهضر معاهم دوكا. نهضر نورمال. Allez, c'est bon. سلام. هادوما راهم يلعبوا دومين. Un jeu très réputé en Algérie. Mais moi je joue pas avec eux parce que je suis plus fort qu'eux. On va se là-bas. Les big boss sont en train de jouer au Uno. Voilà. Anna. Un autre chef. Lui c'est chef sur le terrain. Les hommes. Ça. Ça va tu vois? Voilà, en train de se reposer. Hein? شكون؟ عيد. هنا هو يشوف كيف هو يشوف ان فيلم ولا على باليش. هو كيف رانا كاع رانا نشوفو سواء ان فيلم سواء على تيلي. هذا هو يقرا القرآن ما شاء الله. Je vous coupe 2 secondes. Aujourd'hui c'est mon fils, c'est son jour, son anniversaire. Mais c'est mon fils. Merci frère. Je souhaite lui un joyeux anniversaire et une très longue vie Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Normal. غني له. واش نغني؟ Joyeux anniversaire. امشي